Hello friends, hello guys, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza kabisa aho muri hose mukomeje gukurikira ibiganiro dukomeza ko ubagezaho. Muri akanya rero tugiye kurebera amwe amakuru yiriwe avugwa ndetse n'ayaraye avugwa kuri social media zose kabisa, amakuru ari gutwika ukwiriye kumenya udakwiye gucikwa. Nta makuru turahera nk'uko ejo twari twabagejejeho ko The Ben ndetse na Diamond n'abandi basitari barataramira mu gihugu cy'Ubugande byaraye bibaye kandi binagenda neza, aho The Ben na Diamond Platnumz basusurukije abakunzi b'umuziki bifashishije indirimbo yabo bakoze ariyo Why umvaho gakenze. Dukomeza. Dukomeza aya makuru yacu kabisa, si mu Bugande gusa hahiye ndetse n'i Kigali hahiye, aho umuhanzi mukuru we cyangwa se uko wabyita uko ushatse kose ariwe Bruce Melody nawe yaraye atwitse BK Arena kabisa mu birori byo gusoza basketball, aho bataramiye abari barimo ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. BK Arena yari yuzuye yashwanyaguritse kabisa nk'uko muri kubireba. Waninjiranye agashya kuri stage aho yaje yipfutse kabisa nk'aba Spiderman kabisa. Bruce Melody nawe wahatwitse, nawe ngira ngo akumvaho gakeya kabisa mu ndirimbo ye Katerina yasajije abakunzi b'umuziki nyarwanda. Dukomeza n'amakuru yacu kabisa, ngira ngo murabizi ko APR yaraye yegukanye igikombe cya shampiyona. Umva mu kwiregura Wasiri nawe ntajya ashirayo kabisa, umva uko yireguye kabisa. Umuntu wa mbere ufite umutekano ni wahangana na APR ukagira ikibazo, tuganire namwe. Iyi shampiyona ntimuyibonye, ariko nimutinye ikipe ikomeye isebye igihugu nk'u Rwanda, ukumva ikipe ikomeye yatewe impaga muri shampiyona. Ibyo byanditswe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Inna lillahi, uri ikipe ikomeye ya staff technique y'abantu 25 bicaye kuri staff technique bahemberwa. Sinzi ko twabyita umugani w'ikinyarwanda uzi yawandika munsi aho muri comment kabisa. Muri make no kwiregura yerekana nkaho nta cyabaye. Mu yandi makuru rero, umuhanzi Jose Chameleone ndetse na murumuna we Wesley Wizomanizo basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali banashyira indabo bunamira imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kabisa. Igikorwa cyiza kabisa. Mu yandi makuru rero, wabaye Miss Rwanda 2012 Aurore Mutesi Kayibanda wambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda nk'uko nahimaze kubivuga mu 2012 nyuma y'imyaka myinshi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamaze gufata icyemezo cyo gutaha mu rugo ndetse akamanukana n'umugabo we bafitanye abana kabisa. Mbashimira kuba mwanteze amatwi, tukaba tugeranye ku musozo w'amakuru yacu, andi uko agenda tugeraho turagenda tuyabagezaho tanu.